Utu nitwo turere 10 dukenye kurusha utundi mu Rwanda. Niwumva mvuzemo Rubavu kandi tuzi ko ifite umujyi wunganira Kigali, ndabizi bishobora kugutungura nkuko nanjye byantunguye. Kuva kera twakuze batubwira ko ushaka kurya kuye yerekeza ku Gisenyi ariyo Rubavu y'ubu. Mu makinamico menshi bagaruka kuri Rubavu bashaka kuvuga ko ariho hantu h'inzozi ku bakundana. Ariko ninkubwira ko Rubavu iri mu turere 10 twa mbere dukenye kurusha utundi mu Rwanda, ushobora kutabyemera, ariko niko bimeze. Isakambere ni Rutsiro, Nyamagabe se cyangwa ni Rusizi? Kurura gatebe nkumara amatsiko muri iki cyegeranyo cy'uturere 10 dukenye kurusha utundi mu Rwanda, kandi gukanamenya ko uri kumwe na gentleman Emmanuel wumva nk'ibisanzwe no mugaragu w'inyandiko mugezwaho. Ikaze niba uri umuhanga nk'abandi akaba aribwo wisanze kuri uyu murongo mugari w'ibyegeranyo, wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane buri munsi twige byinshi tutari dusobanukiwe. Ku mwanya wa 11 w'uturere dukenye kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Kayonza. Akarere ka Kayonza ni akarere gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba, muri turindwi tuyigize, kakagira imirenge 12, utugari 50, kakagira ubuso bungana na kilometero kare 1935. Ikindi kandi aka karere kakagira ikigero cy'ubukene kingana 36.6%. Ku mwanya wa 10 w'uturere dukenye kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Karongi. Akarere ka Karongi ni akarere gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba, kandi muri Karongi niho haherereye ibiro by'intara y'Iburengerazuba, Western Province Headquarter. Kakagira imirenge 13, utugari 88, imidugudu 537, kandi aka karere ka Karongi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 376.50. Aka karere ka Karongi kakagira ikigero cy'ubukene kingana 38.2%. Iki kigero akaba aricyo cyatumye kaza ku mwanya wa 10 w'uturere dukenye kurusha utundi mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 w'uturere dukenye kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Rubavu. Aka karere ka Rubavu nako gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba, kakagira imirenge 12, utugari 80, imidugudu 525, kakagira ubuso bungana na kilometero kare 388.4. Aka karere ka Rubavu kandi kakagira ikigero cy'ubukene kingana 38.8%. Ku mwanya wa 8 w'uturere dukenye kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Kamonyi. Akarere ka Kamonyi ni akarere gaherereye mu ntara y'Amajyepfo, kakagira imirenge 12, utugari 59, ndetse n'imidugudu 316. Aka karere ka Kamonyi kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 655.5, kandi kakagira ikigero cy'ubukene kingana 39.7%. Muri aka karere kandi niho umwami Yuhi wa kabiri Mazimpaka yaratuye. Muri aka karere kandi niho bashyinguraga abami. Ni ukuvuga ko muri aka karere ka Kamonyi ariho haherereye irimbi ry'abami. Ku mwanya wa 7 w'uturere dukenye kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Nyaruguru. Akarere ka Nyaruguru ni akarere gaherereye mu ntara y'Amajyepfo, kakagira imirenge 14, utugari 72, imidugudu 332. Aka karere ka Nyaruguru kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 1010. Aka karere ka Nyaruguru kakagira ikigero cy'ubukene kingana 39.7%. Ibi bivuze ko iki kigero cy'ubukene cya Nyaruguru kingana na Kamonyi, na Kamonyi nayo ikaba ifite 39.7%. Muri Nyaruguru kandi niho habereye amabonekerwa y'umubyeyi Bikira Mariya i Kibeho. Akarere ka Nyaruguru niho haherereye pariki ya Nyungwe National Park. Ku mwanya wa 6 w'uturere dukenye kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Rutsiro. Akarere ka Rutsiro ni akarere gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba, kakagira imirenge 13, utugari 62, imidugudu 483. Aka karere ka Rutsiro kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 1157.3. Aka karere ka Rutsiro kandi kakagira ikigero cy'ubukene kingana na 40.8%. Muri aka karere ka Rutsiro niho haherereye umurenge wa Boneza wibutseho ubugari bunini ku kiyaga cya Kivu, ukagira ibizimba nka Bugarura Island, ari nacyo kirwa kinini mu Rwanda. Si Bugarura Island gusa ifite, ahubwo ifite na Iwawa Island, ikirwa cyubatseho ikigo ngororamuco cya Iwawa Rehabilitation Center IRC. Hakaba na Kiliziya Gatolika ya Kinono yubatswe n'amabuye gusa, ikagira ubunini n'uburebure butangaje. Ku mwanya wa 5 w'uturere dukenye kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Nyamasheke. Akarere ka Nyamasheke ni akarere gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba, kakagira imirenge 15,
utugari 68, imidugudu 588 ndetse kakagira n'ubuso bungana na kilometero kare 1174. Aka karere ka Nyamasheke kandi kakagira ikigero cy'ubukene kingana 42.8%. Ku mwanya wa kane w'uturere dukenye kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Nyanza. Akarere ka Nyanza kakaba kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo, kakagira imirenge 10, utugari 51, imidugudu 420. Aka karere ka Nyanza kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 671.2. Aka karere ka Nyanza kakagira ikigero cy'ubukene kingana 43.3%. Ikindi ukwiriye kumenya kuri aka karere ka Nyanza nuko akarere ka Nyanza ari ryo zingiro ry'ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka. Ku mwanya wa gatatu w'uturere dukenye kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Rusizi. Akarere ka Rusizi ni akarere gaherereye mu ntara y'Uburengerazuba, kakagira imirenge 18, utugari 94 n'imidugudu 596. Aka karere ka Rusizi kandi kakagira ubuso bungana na kilometero kare 940.95. Aka karere ka Rusizi kakagira ikigero cy'ubukene kingana 44.2%. Umujyi wa Rusizi ukaba umwe mu mijyi 6 yunganira Kigali. Ku mwanya wa kabiri w'uturere dukenye kurusha utundi mu Rwanda turasanga akarere ka Gisagara. Akarere ka Gisagara niko kaza ku mwanya wa kabiri w'uturere dukenye kurusha utundi mu Rwanda, kakaba gaherereye mu ntara y'Amajyepfo, kakagira imirenge 13, utugari 59, imidugudu 524. Aka karere ka Gisagara kakagira ubuso bungana na kilometero kare 679. Aka karere ka Gisagara kandi kakagira ikigero cy'ubukene kingana na 45.6%. Niba tugeranye kuri uyu munota w'ibyegeranyo ni ikigaragaza ko uri umuhanga. Waha like iyi video ugakora na subscribe. Ubukene ni ikibazo cyugarije ibihugu byinshi byo ku isi, cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere, aho usanga abaturage bakiri mu mibereho igoye itabemerera kugera ku byo bakenera byose buri munsi, harimo ibiribwa bihagije, ubuvuzi, uburezi n'imiturire iboneye. Mu Rwanda nubwo hashyizweho politike n'ingamba zitandukanye zigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage no kugabanya ubukene, haracyagaragara itandukaniro hagati y'uturere mu bijyanye n'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Mu by'ukuri imibare n'ubushakashatsi bigaragaza ko uturere tumwe na tumwe tugifite umubare munini w'abaturage babayeho mu bukene kurusha utundi. Ibi bikunze kugaragara cyane mu bice by'icyaro, aho ibikorwa by'ubuhinzi bushingiye ku mvura, imirimo itari myinshi ndetse n'ibikorwa remezo bikiri hasi bigira uruhare runini mu gutuma ubukene bukomeza kugaragara. By'umwihariko intara y'Amajyepfo n'Iburengerazuba zikunze kugarukwaho cyane nk'ahagaragara ikibazo cy'ubukene ku rwego rwo hejuru, nubwo hari intambwe igenda iterwa umunsi ku munsi kugira ngo ubukene bugabanyuke. Impamvu zitera ubukene muri utu turere zirimo ubuke bw'amahirwe y'akazi, imiterere y'ubutaka itabasha gutuma ubuhinzi bugenda neza, ubumenyi buke mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere igira ingaruka ku musaruro w'ubuhinzi. Ikindi kandi hari aho usanga abaturage badafite uburyo buhagije bwo kubona inguzanyo zibafasha gushora imari. Ese ku mwanya wa mbere w'uturere dukenye kurusha utundi mu Rwanda turasanga akahe karere? Ni akarere gaherereye mu ntara y'Amajyepfo, kakagira imirenge 17, utugari 92, imidugudu 536, kakagira ubuso bungana na kilometero kare 1090. Aka karere kandi kakagira ikigero cy'ubukene kingana 51.4%. Ako karere nta kandi ni akarere ka Nyamagabe. Ni akarere gaherereye mu ntara y'Amajyepfo. Niba tugeranye kuri uyu musozo w'icyegeranyo wakora subscribe, ugakora like, ukajya muri comment ukambwira uko utu turere twumvishe, akagutunguye, ako wateganyaga ko kazamo ariko kakaba katajemo, kandi muri comment ukaba wambwira ikindi wifuza kumenya. Niba uri umuhanga wakora subscribe kuri iyi channel.